Spesial buat Wong Kertasari, ayo diantos. Ibu Iin, ayo Ibu, ayo. Buat yang punya kawasan, ayo. Wong Kertasari, Wong Kertasari sing paling eman, sing paling moral. Wong Kertasari, masih Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari. Teteh Dila, Teteh Dila, Teteh Dila, Teteh Dila. Kula ngenteni Teteh Dila balik sing luar negeri. Ngumbai janji Teteh Dila sehidup semati. Nah apa sekian Bos Jakarta, Mama Mesa, keduh niguri, nyesete, ningati Mama Mesa, lara, Wong Kertasari, Mama Mesa, pengen di tunang Wong Mesa, ulang nurutin Teteh Dila, Abah Wahyu sing paling eman sing paling borak. Ngenteni Abah Wahyu balik sing luar negeri Abah Wahyu. Baik janji sehidup semati. Nah apa Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari, Wong Kertasari sing paling eman sing paling borak. Paling eman, AAD sing paling borak, AAD, Mama Mesa, ora sok ngabari, Mama Mesa, anggere disengeti, Mama Mesa, bangeti, Mama Mesa, Mama Mesa, ayo Mesa, kurang apa nih acak sendiri, sampai pengantin wadon, gawe lara pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, masih pengantin wadon si paling eman si paling borak. Ayo pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, ayo, acak list, ayo. Wong Kertasari, keduh ningguri, nyesete, ningati Adari, Wong Kertasari, Wong Kertasari mali, semene ayu Kertasari, Wong Kertasari, apa ne Wong Kertasari, sampai tega gawe lara Bapak Putra mana?
Putra sing paling eman. Bapak E Putra, Bapak E Putra.